আমাৰ এই কেম্পাছৰ কাৰণে এটা মেনেজমেণ্ট কমিটি আমি গঠন কৰিছিলোঁ আৰু এই কেম্পাছখন চলাবৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডাঙৰীয়াক আমি এটা প্ৰস্তাৱো দিছিলোঁ যে এই কেম্পাছটো এজন কেম্পাছ কোঅৰ্ডিনেটৰ মানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেম্পাছ কোঅৰ্ডিনেটৰ আমাক লাগে আৰু আমাৰ চবৰে আটাইৰে পচন্দৰ মানুহ আৰু শিক্ষা জগতত বহুখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে। প্ৰাক্তন এই কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল অধ্যক্ষ ডক্টৰ লুক ডেইমাৰী ছাৰক আমি কেম্পাছ কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে দাবী জনাইছিলোঁ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইটো অলৰেডি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে। हमने एक प्रस्ताव रखा था डॉक्टर लुक डेमरी सर को कैंपस कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए। आप लोग ने वो प्रस्ताव मंजूर किया, इसलिए मैं बड़ौदा विश्वविद्यालय को धन्यवाद देता हूँ और लुक डेमरी सर को एक आरोना पहना के उसको हम वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। बड़ौदा यूनिवर्सिटी कोकराझार निजोगे आमाक এই জায়গাখনতে আমি এই গতিকে এইখিনিকে কৈ পিনে এতিয়া আমাৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত যিসকলে উপস্থিত হৈছে আপোনালোকক এইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যদিহে दीपेन जी डिप्टी CEM BTC बासुमित्री जी, हमारे बड़ौदा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब और समस्त अतिथिगण जो डायस में विराजमान हैं, ऑफ डायस हमारे रेक्टर प्रोफेसर जतिन शर्मा जी, बड़ौदा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकगण जो इस हॉल में उपलब्ध हैं, बीटीसी से पधारे सारे अतिथिगण, उदलगिरी कॉलेज के सब टीचर्स, स्टूडेंट्स और समाज से आए हुए सब अतिथिगण, सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय के टीचर्स, रजिस्ट्रार सबके सहयोग से आज हम इस हालत में आ गए हैं कि अब हम इस कैंपस का आज उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है। और आज मुझे पता नहीं था कि समाज से भी इतने लोग आएंगे। मैं पीछे देखा है कि सारे के सारे यहाँ जो बैठे हुए हैं वो स्टूडेंट्स ना होकर समाज के लोग हैं। उससे मेरे को आज बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि समाज की इतने लंबे समय से जो डिमांड थी, जो इस रीजन की डिमांड्स थी, वो आज बीटीसी के सहयोग से हम फुलफिल कर पा रहे हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट्स का है, अभी इस स्टेज पर हमने सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट चूज किए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, जिसके बारे में अभी दिपेन जी ने बताया वो सारा। तो इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे और भी विभाग खोले जाएं। अभी हमारे पास विश्वविद्यालय की खुद बिल्डिंग नहीं है, तो उसके लिए भी फंड्स चाहिए, वो भी काम चालू होगा। फिर फैकल्टी भी अपॉइंट करनी है। फैकल्टी के लिए गवर्नमेंट से असिस्टेंस अभी तो बीटीसी ने दे दिया है हमारे को, लेकिन जब तक राज्य सरकार सारी पोस्टें नहीं देती है तब तक गवर्नमेंट से हम अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन मैं आपको ये जरूर आपको एश्योरेंस दूंगा कि जो हमारे यहाँ पे शिक्षक होंगे उनका जो लेवल ऑफ टीचिंग होगा, वो चाहे बड़ौदा यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस उदलगिरी हो, उस स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं होगा। जो शिक्षा हमारे वहाँ के बच्चे जैसी दे रहे हैं, वैसी की वैसी शिक्षा ही यहाँ मिलेगी। तो आप कभी भी अपने को ऐसा मत समझना कि हम कैंपस से बाहर हैं, हम दूर हैं। आप दूर नहीं हो, आप हमारे दिलों में हो, आप हमारे दिमाग में हो। और मैं सारे बच्चों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा जो भी एडमिशन लेने वाले हैं कि आप बड़ौदा विश्वविद्यालय के मेन कैंपस कोकराझार में पढ़ें या आप उदलगिरी कैंपस में पढ़ें, आपकी मान्यता पूरी है, आपका कोर्स का स्टैंडर्ड वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा।
বহুত দিনে এটা আশা আজি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ওদালগুৰি কেম্পাছ আৰম্ভ কৰা বা মুকলি কৰা কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে। এই শুভ কামত এই শুভ মুহূৰ্তত উপস্থিত হোৱা আমাৰ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰফেচাৰ PL আহুজা ডাঙৰীয়া, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দিবেন বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ EM গৌতম দাস ডাঙৰীয়া, EM নীলোৎ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নীলকান্ত গয়াৰী ডাঙৰীয়া, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডক্টৰ শুভম বসুমতাৰী, আমাৰ ওদালগুৰিৰ IS ডাঙৰীয়া, আৰু আজি এই প্ৰগ্ৰামত MCLA মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অৰ্পণা মেধি ডাঙৰীয়ানী, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰসকল, ওদালগুৰি কলেজৰ প্ৰাক্তন আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ লোক দৈমাৰী আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰিন্সিপাল ইনচাৰ্জ ডাঙৰীয়া, ওদালগুৰি কলেজৰ আমাৰ সকলো প্ৰফেচাৰসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল আৰু ওদালগুৰিৰে আমাৰ কিছুমান সমাজকৰ্মী যিসকলে সদায় সমাজত আগভাগ লোৱা আমাৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল, আজি এটা কাৰ্যসূচীৰ লগত দুটা কাৰ্যসূচী ইয়াতে সংলগ্ন হৈ আছে। এটা হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ, ছেকেণ্ড হ'ল আমাৰ WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট বিতৰণ কৰা। এই দুইটা কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হোৱা আমাৰ বাইদেউসকল, ভনীসকল, দাদাসকল, ভাইসকললৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি ওদালগুৰিবাসীৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ আৰু ঐতিহাসিক দিন। দীঘলীয়া সময় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা নেতৃত্বত আমাৰ বিশেষকৈ এজন যুৱ নেতা দিবেন বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ওদালগুৰিত ইউনিভাৰ্চিটি লাগে বুলি দাবী বহুত দিনৰ পৰা চলি আছিলে আৰু ইয়াৰ আগত এটা ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেম্পাছ এটা ওদালগুৰিত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি পেলাই আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াও বহুত বছৰ আগৰ পৰা এটা দাবী জনাই আহিছিলে। এই কামটো আমাৰ বহুত আগলৈ গৈছে আৰু আমাৰ চুক্তিটো লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু ইয়াৰ আগতে যোৱা দুবছৰমানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওদালগুৰি কেম্পাছখন অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি বহুতলানি আলোচনা হ'ল। সেই হিচাপে অনুমোদনো পালে আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এই প্ৰপ'জেলটো একচেপ্ট কৰিলে আৰু সেইকাৰণে আজি ওদালগুৰিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰ